Nonkuno abapa ho sima no wadio no madesoma mba ha Adom TV de yadru no Kasiebo Tau. Anopami am de kase ne somedin okatachi sikapa afi nsem no entwemu eni. Baya busumi ni se Ghana de hye be kaye Adom kase ye ba mane bi e se Kumase no ewo asantemantam no mu adum police ni bi ekodi ono ankasa ne nkanchema ewo maadwo totu ne ti obe enum bi ma ano ehwere ne nkwa na wosansemi ho no nsemfofra ba beto adwa ene se attorney general ahwe anase wode kwadu owudie kwadu abosa inspector when the daso pa ma say police lawyer penyin kasa ye no ame and daso say asem na bekoye de amabusia no because say wa me ehunu say asem na nche e wa haye kra de ne enum say beche ansa na free ha no makokot kesiem as I say do wa me ehunu say nche kra de beba edum ni de tu asa kra ka say wo de awudie case na e bono awudie case na e bono so wa kum nipa ti wo mu mfanya agrodie ti wo ma me awrehye mu say asem no de e bekọ amayen and especially attorney general so amayen ayenia wa hye wa mayen kuranhye asem no wonya no basa enye afie ni enchop ye mantam no emu no hena wo atemosena sensem bia wode atokromafo no anim ene se wo munja sem fi party A anase party B amanyo sem yade baako a embo mokra no mahoden ni nyina no ommomodin asom betumi dia hyempontio mu na momokro no so etumi afa na tumapa efra se adubra obian fa ni political singlet emfenguo na yenhye osnase man atade no bra aban beko aban beba NDC beko NDC beba MPP beko mbeba osnase man de otiwo de bia enipa kro na ewo mu no eno an no motiwo ndi se wo a woti kro mu no se okodi we echi bebre na se wa hwe okro no wa ma okro no ahia wa da we beko no na ho aka da we su beko no na ho aka ntam se obi amfa ne invento company for nhihye na egusu e kan nti yankase ya fa yantum afira no efse company for no bekwa eye mouth talk oh monko 1 minute bi e be yet no hye bedwani a wojinam de ma de hye wo efutu abato mpeswa so Alexander kwame na afenyo marken asha wofo ni abaten won mansin no ma na sempeswa ne so momodin a na ahoden bi omo bia no mo fanta atwefo echi na mbo na de suansem honom no ntimi fa ntumapa infra. I made mention of the role of our parents, the role of our guardians in our drive to achieve quality education. Our teachers are doing so much. Today, let me reiterate the need for parents to cooperate with our teachers. The teachers can do as much, but parents must also cooperate. Now, with all these libraries, I heard the director of Ghana Library Authority in Efutu telling us, and indeed it's a fact, that in Efutu we have the highest number of libraries in the whole of the country. So it is one thing having the infrastructure, it's another thing putting the infrastructure to good use. Russia be Johnny Simi Sumijina in Sema and Nano pay, Medea Sumia no Medini and Waka Gumiding, Edokatachi, Sikapa.